Dobro jutro ljudi. Dobro jutro. Zadnji dan u Grčkoj. Kakav je osjećaj? Jako dobro osjećaj. Može. Idemo sljedeći put. Bahame. Ljudi, idemo po girose. Koliko sad sati? Idemo po girose. Sad je 10:25. Kad imamo avion? Hello you people. Zovi. Idemo kupiti te girose. U 11 otprilike krećemo na aerodrom i vraćamo se prvo u Bari u Italiju. Nakon Barija sljedeći avion za Veneciju i otprilike u Veneciji bi trebali biti oko 7 na večer. Dobro da nas je vreme poslužilo jer sad je ono baš malo kritično. Puše vjetar i tako. Yeah, it's okay, chicken. Ćemo sjesti tu? Evo, girusi su stigli. Koliko ih je? 50. Giros. Naručili smo taksi. Idemo na aerodrom sada. I tako. Evo, odlazimo iz apartmana. Možete nas smijeti, pa ne kasno. I ljudi... Pre-Giros time. Say hi to the vlog. Idemo nas 3. Reportaž, eh? Yeah. Vlog. I wait together with you. My bro, nice car. Thank you, brother. Good car. You wait long time for taxi. Yeah, a little bit long, yes. You wait a bit long, eh? Fuck yeah, no. Today it's problem for the taxis. A lot of people or what? Vidimo se u drugoj godini kad dođemo u Grčku. No, today only going to Zakynthos town. No play. My bro. Yes, all it's good. The taxi not delayed. The taxi in the Yeah. time exactly. Best yeah. taxis in Zante. No problem. The people no stressing. This boy it's it. Check this boy. Yes, it all it's good. Thank you for calling my company. Have a nice flight. How long in Italy? How long you staying in Italy? 4 hours. 4 hours. Evo nas na aerodromu ljudi. Thank you very much. Thanks my bro. Welcome, my friend. Fala još 1:20. Ne, ovo je check-in. Ovo je check-in. Kakva srednja, da li ga kupila? Šta si ti joj reći? Ono to, ma ne, daj. Sjeti zanimljivo, da. Nas kad neko ubije što smo u ovim dresovima, neće nam biti dobro. Sve okolo mora biti. What?
It's recording because it's good scene for... You can go back. Yes, yes. Thank you. Prošli smo u gejtu. Evo te kaj stvari ima tu. Evo ljudi, ovo je gyros. Drži Jan ovako kameru tu. Nemaš ti kaj vidi. Dobar gir. Dobar gyros. Ej Šimon, znam da editiraš ovo u 3 ujutro. Išao si je po vodu. Evo ga Šimon. Oh yeah, the boy. Luka, di si? Ajmo Šaljem da idemo kameru van, pa će se napiti. Šaljem kameru najpametnijem čovjeku na feru. Šaljem kameru najboljem youtuberu na Balkanu. Šaljem kameru najboljem bodybuilderu na svijetu. A ne možeš s retardima. Working. Makes sense. Dođi tu Toni da budemo svi u kadru. A ne guraj. Daj, nemoj me snimat, ej. Hey. Makes sense. Stronger. Better, stronger, faster. Stronger. To je Čekaj, okreni ovako. Čekaj. Razbit ćeš. Bolje da ne diraš. Snima. Ušli smo u bus. Ljudi, krećemo prema avionu. Working. Makes sense. Stronger, better, faster. Hey guys. Daj, nemoj me snimat. To je naš. To je najjeftinije kompanije. To je najjeftinije kompanija s kojom moraš letiti, znači avion za kurac. Guys. Ulazimo u avion. Evo nas u avionu, guys. Vozimo se ko kuferi. Ovo je strip. Di su bolje sicovi, tvrdila torpedu. I to je moj punjač. To je prljac. Poletili smo, valjda ćemo sletiti živi. Preživjeli smo, boys. Preživjeli smo, ali imamo još jedan let. Pitanje je hoćemo li onda... Ali da. We fucking did it, boys. We did it. We are... Izašli smo iz aviona. Preživjeli. Ajmo. Došli smo na aerodrom u Bari. Bari. Kako je bio let, Toni?
Pa okej. Ti znaš kod ideš na trening, jebate. Idem za Arsenal, sam te pustio. Daj, nemoj to. Idemo jest u McDonald's. Ni do kraja. Oh, look at these people. Burger iz McDonald's. Ja ne znam kako uvijek. Ja isto Ja ne znam zašto idemo u Stoniju, jebate. Ne znam kaj to on sad je djela. Znači, to je klasa ako ćemo ići na fotku. I ništa, mi smo sada u Bariju. I šta sada? Da idemo sada i vidite objasniti. Sad jedemo i onda idemo na check-in. Idemo šopingirat. Di? Pa imaš da duty free i to. Ićemo kupit... Govorim ti. A neke meme znaš. Kaj je rekao? neke dobar vremena. Guys, can I be in your vlog? No. Come on, please, guys. No. Za 2 sata i 15 minuta kreće avion za Veneciju. Trajat će nekih sat vremena. Oko 7 smo u Veneciji i oko 10 u Hrvatskoj. Prošli smo check-in, sad čekamo avion, idemo u avion iz Barija do Venecije, oko 7 smo u Veneciji i to je to. Evo mi idemo na trening. Idemo s onim tunelom ovako do aviona. Virgin. Ulazimo u avion za Veneciju. Ima ko profesionalne švake. Evo me zabati, imaš žvake. Evo Veneciju. Nisi si imao... Ma nema me snima. Jedna od njih. Zlećemo za Veneciju. Yes, meme iza nas. Rokamo. Da vidimo koliko će nas zalijepiti. Pa ko ona isto? Ja bih rekao 150 na sat. To je rijeka. Passenger Jan on the Boeing 7568. Fasten your seatbelt. Where? Vani je minus 20 stupnjeva. Preživjeli smo zadnji let. Vraćamo se u Hrvatsku iz Venecije. Evo nas na aerodromu u Veneciji. Koliko je sati? 7 i 15 minuta. Imamo još 3 sata vožnje do Hrvatske. I to je to, staćemo na jednom stajalištu. Lagano. Evo ovako. Znači Prvi je bio najgori. Arriva Autotrans. Aviva Autotrans. Prvi je bio kaj? Pa isto taj Vix. Ne, prvi je bio
onaj... Volontea. Volontea Airlines, Alo, ne, nije. najgori iskreno avion, jako malo mjesta i ne znam, najgora turbulencija iskreno svih ovih. Ryanair. Dobro, ali turbulencija ne ovisi o avionu. A, čak i da malo. Ja, ekspert za avione, ipak, znaš, druga aviokompanija je bila Ryanair, decent, iskreno. Niš predobra. Sjedala loša, ali bar sam imao mjesta. A ne znam, I ovaj zadnji Vix, ali ne znam uopće najbolji. ne bi mogao Viz, najljepše hostese, Hoću pitat mamu. čisto dosta, izgleda moderno i novo. I sjedala dosta okej. Na istom letu. Stigli smo na prvo odmaralište, to jest stigli smo na odmaralište. Je prvo i jedino. Pa da, prvo i jedino odmaralište. Još imamo 2 urice do doma. I to je to. Sad je 8 i nekaj. To je to od ovog vloga, ljudi. Hvala što ste ispratili vlog. Nadam se da ste uživali, lajkajte obavezno videe i vidimo se u nekom sljedećem videu. Pozdrav!